Togo sukabosio omujumbe we bunge ya Kitutu Chache North Muske Japheth Nyakundi nigo aberiga kulia eira yogochikogenderera kubukia chiskuru sensemeyo egati yabo eskuru ya Nyakome ukwana ekero alenge kuena na chief basari gochia ase aborukiwa we chiskuru au nigo aberika gotebabuna nigara chikogenderera gosira chisemi ase chinsemecho erikoene kibuna aborukiwa bonsi kwenyorera bali amasomabo anenekero bali ase chiskuru Murikitu Daniel Ontiri otwariganirie oroboti oruo Kago kwana tichi gatatu mugaso chinga kichugwa kabene umusumali wo mwalio bubagi wechibese chichibasari asaborokiwa baliye bagenderete na masomabo achiskuru au imya Kitutu Chache North mwiga okoleka sigeti yeskuru yoboroso ya Nyakome Nyakundi nigakwanire ikirenga kya kenene gikubo kya chiskuru echo asekiribuna amasomo negati ya magania ya manena asoborai harire iri eskuru yeno na igula magana na atembre kuliye minsko mwalimu ndio sisi tukangangana pande yetu, lakini pia wewe ngangana pande yako, ngangana pande yako. You know, I'll tell you the truth. Umeniambia watoto wa grade 10 ni wawili peke yake, ndio watoto wa grade 10 wako wawili. Let me tell you, iko shida. Chinga kecho nigakwanira ubube bogocha kubotekana no gutuma inka kwa borokigwa asogo chikoligia chibese chi school fees obolia abateneri gokoro kwigwana na baibuli eligo kyania ebikole bya borokigwa bagokwa mainka kubotekana no bulemerwa serikali ya rure chibesa nje uno muchume na letre chibesa na uno muibuli kenda kore konda akana. So chochote kile mzazi analeta, kama ni mahindi gorogoro mbili, kama ni maragwe, kama ni kuku, wewe chukua. Chukua kama school fees, uongezee kwa ile lunch, ili mzazi pia yeye asisubuke sana, kwa sababu mzazi yako hapa kitu anafanya ni kuenda shambani, apande mahindi, ile mahindi kitoka, ile kidogo anapata, alete kwa shule. Amen. Sawa sawa? Yes. Na usifukuze mtoto yeyote kutoka kwa shule. Ina adebi ya bali wonse. Omwalimu wonseli omwana elere ngoja koseli omutano. Asesemo ya siasa Nyakundi nigamoche chinkwana chegati ya barai balia bagupinge serikali. Oteba abarai barasoborai mbobonete koewa chingaki chokora magendero litangani. Nabunanga kichia siasa tichiraika. Maite muisunda bantu bacha marani bakangongora sana ndebira siya mwana koro chipara ni nesima, lakini wono kuangiro kubwati omuntu gete abantu baminto emwanjorete mbwati omuntu osekolega mbwati omuntu osekolega igongolega kwanza emindebinde tomanye komanya kuchipezi kwenye ikolo rono tigambaboni kumaita abantu abozi bagonchukana babwati rasi abantu mwahetegas ninche nabarayi bali bandi kigango bolia Kalonzo nabwategas egali gashagwa ulikuwa sere nabwategas Wamalo nabwategas. Okay, abandi bagonchuka na mamba bwategas bose baramuntu twetele mata etukuligera inche bose ninche moja kubolia maswali ase tarega yumuske Nyakundi nigatarira bwega bumenyi bechisemo cha Nyagoto Masakwe gati chisemo chinde chinyinge nekirenga bwego gikokwanirigoro ya masomo na kubanekeria magendero chinga kechiga arasa bisi ngorobo terega tasene kya gatembe kurega Kitutu Chache North me county ya Kisii letere nengoro kwa Daniel Ontiri.